Mabhinca zukamele laphayana ke kwidandi iJuly. Sicela siphumeleleni sonke laphana ke kwidandi iJuly emkelebheleni wamahashi okhona laphana ke endaweni yasedandi. Kanti ke ikhona laphana ke ibhinca experience lapho khona sizophela khona nje abaculi abaningi, abaphathi benhlelo enibathanda kakhulu esingabala kubona ka omashudula oskinkili kanye nabanye nje abaningi. Kanti amathikithi ke mabhinca aqala nje laphana ke kwi-VIP u500 i-VVIP ibiza laphana ku800, kanti uma ubhincile ungena mahala.